السلام عليكم عندك ايش انا متى والدواء حمزه راي واقول كل يفتشوا خير حمزه كم السلام عليكم وعليكم السلام هاي سلام تانا ركرون دنتا ما شيخه سامبودا سوين ان شاء الله نما كافر السلام تا كرون دنتا ما كفرت لا يصير ما تو خبرك يا فاق يا سب کوئی میں پین جاور يوم سنجر فيديو في الدايه وانجر ابي ادي سميت خنا رتي ini moti yeti ko refu se dubbi son ture baden dagenya wallahi jolleti ya to ala wani yetu jira okay ye adarsa abu hurairan shaytan rabaratete iti yom hadisne akasin jaro fa rabaraten jaro rasulatu alayhi salatu salam gafate sahib tijhe mal echun wanta shaytana san adiyam sawan khaysa warin turan san ra gafanan wan shaytani jaren rasulati memi sadaqa wa huwa kadhum rasul jarani mi مال رتي تخجب شيطان و نكجي بنجن شيطان تي رسولات ابي رسولات جابتمي لا لي درا بيت المال تتلفكسين بيخ سناغلت سينادي سديرسون بربان برغباب سمافي لك ديرسون انا ما سيغا اكاتا اني تدبي بيشكن اكمت الرابرته جججونا بروفيت الرابرتنجو رسولات وان اني غد سيناسن هاي ناوس شيطان ام سجد ناوس أبي هريرة بيت المال يقوتري شيطان دفعت مسكين يقوله قويا لمدى قويا صدفا قويا خان قبنان والله لأرفعنك إلى رسول الله جل صلى الله عليه وسلم ناقل إبر أمزاكو وانجي نفتح جباب سما نفتح أبو ماسكي يغاني نفتح برغافين يچون جباب سما مالي فوان كرجت كرامي تيسيفين فتح ناوسيغا حديث ناقل أكيد يچون ناقل سرت ديرسون فين إبر أمة عافية لك اسمه إمام الدين جران حديث أبر نمون مره أشوف ورا وادو بسنو بيها أبا بريران إسرع برته إبراهيم برده جيمو رسولات إسقافته مال سينجي إسحايب تجخه أورته بيشين عيدو تك أبو سوانج رسولات قافته مو أبو بريرات سيطان إبراهيم برده جي أوكي طله شيطان مال جين وهي الله لا يسحاجي دب نسيادي ساكرانا دابو بماز وهين سيبرسيسا ونخن سيفيدا قبل دجي من جنة شيطان تجي نيبر ناو سيغايه تبا وهين سيبرسيسا چونكوني شيطان ني باوريرا برسيسو نتنكنو اتدفه نا فكا اكاد اتفكا دفه سايبر اكيد إرّا إسرّا برتي خنجر وان إسرّا برتي خنجر انجر رسول الله برتي مالي شيطان رامبرني رسولا جنة لك شيطاني وان تكان سبرسيسا واني سنسي فايتي جي من جنن دبي جي انتنا نبي محمد تيميتي نبي محمد غافته واني جنن كلام ده خوبت توغا ولنجرادين سياسة جراغا شيطان افي ابا هريرة غافة شيطان تجي جار سفقاتو مال جين سيم برسيسا واني تنسي فايتي نرى قبط لو جين ننجيسيني بر شيطان جيني بر جنن دوبا سيم برسيسا چون برنوتا جچون إسرّا نم هاجو كايني ربي نسان جچون رسولا غافته مال سينجي سايب تيجي وان اني تاتي جين كان وان براتوري وان جينان آيا خانانتي أكانتي مي جنان رسولي دبيسان جنان دوغا دباتي أمو اني كجيبادا جنين مالي إسرّا براتي injur namta simba amadu fe namta an sim berson sinje ofiyo anati yani barata barata shaytan aba hurairat hime abu muaz wanne shaytan aba hurairat hime aba hurana wantana qur'an ma dagesan qur'an ma ittimi qur'an dagesan nabi muhammad bersisan abi hurairah male shaytana mitika bara shaytan ka abi hurairah shaytan abi hurairah tinne ittihime bar hime dubbi sanje ni bar inni indinne baran bersisa isati mitika برسايتو نمد ايتي ورا براتو خرا قراتو وايتي ميدي ابو واسيمون سينجي لا 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 جنك امتكو يونغيسه جچتوك برنوتا جچتوك نمني سي برسيسا دسي اوكي ابو ريرام برات برسيسا نسا شيطانا جچتوك نمني سي برسيسنجي لال قرآن محمد دفن وي شيطاني فيدي شيطاني رب محمد مرا دگه يرو قرامو شيطاني سا دگه Pero mana gaya kan hati memang. Wanni biasa juga ada. Okay, beredar. Gafi dia cuma sama serai so. Ala kulla namne keti furatu. Hamza wanja hadisa wantara tijara. Hamza Quran amal yang furatu jalan. Duga mosoba.
wallahi warri waan kana oofu ummatuma gartee akkaataatti jibbaa kiyya facaasu wallaaleedha. Siigalee Hamzaan quraana ni fudhata, hadiisas ni fudhata. Allahu akbar. Hadiisa quraanaa wajji wal faalleessummoon fudhatu. Fakkeenyaaf yaada bareeda. Hadiisa gartee kitaaba Irwaa'ul Ghalil keessatti odeeffame asirratti jechuun fadhu hadiisa akkasiin faan fudhatu. Okay, hadiisa ni filattaa jechuu malee jechuun hundan fudhatu ni filattaa miti. Hadiisa kana fideetiin quraana irra kaaya yoo quraanaa wajji wal fudhateen fudha malee yoo quraanaa wajji wal faalleessin fudhadhu. Maaliif yoo kanaan jettu taate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana kana keessatti dubbatee kije afalaa yatadabbaruuna al-qur'aana walaw kaana min cindi ghayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiira. Waxyayni siin jaan waxyiin lama tasamii buute waliin dhabdu walii galle waxyiin lama tasamii buute waliin dhabdu akkasii bareeda. Okay, bareeda. Fakkeenyaaf amma jechuun waan quraana keessa hin jirre hadiisa irra jirtu waan quraana keessa hin jirre hadiisa irra jirtu ni fudhatta. Abba takka nama hin jirtu qa. Okay, attahiyyaanni quraana attahiyyaanni gartee hin jiru quraawaan irra salaataa jaamale attahiyyaanni hin jiru. Salaata keessa hire. Ni salaata kami salaatati. Volta. Allah ya. Abu Baz jolle bete la setesa. No, itu ya akas mana gamiti. Akas ka. Wan Qur'anan wal falle ustaz. Imam salat rajit kumana. La ni salat itu enggak wal magafacho. Naam, itu enggak wan. Okay. Akami salat at-tahiyyani Qur'ana wan Qur'ana falle sun furaddu jette. At-tahiyyani Qur'ana sura birabbin nas ila Fatiha ila birabbin nas injiru. Rukunin isgarte warka'un nijra. Subhan Rabbi ala Rabbi al-azim sami Allah liman hamida wa jamtun jirtu akami salata Qur'ana ranjiru hadisa fudhachun hadisa ni fudhatawan Qur'ana ranjirrega gafi bareeda gafatte Abu Muaz Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'ana keessatti dubbate kana jaa inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta salata hundeen isaa Qur'ana keessatti dubbate jirti. Aywa amma Nabiin alayhi salatu wassalam sallu kama ra'aytumuni usalli hadisa keessa hadisa sahih. At the same time, Abu Muaz kacelo guru beri lagi fadu. At the same time, Quran sifideti, hadis Allah sifide. Inna salata kanat ala al-mu'minina. Ani at-tahiyyatan sigafadde. At-tahiyyatu asluha fil Quran. Ay sajra fidi. At-tahiyyatu al-mubarakat. La. Asli salata. Qur'aan keessa jiraajje. Imame salata jedhama malee asliin isaa. Eegiga nabi maal sallu kama ra'aytum. Kun hadisa ka hadisa. Hadisa bar nabi barsiise. Injiru waan attahiyyaanni Qur'aan irra injiru mi. Me Abu Muaz waan takka god laal hoggaa haasoin. Wal atimma haasawa kee qofa osoo hin ta'in waan inni naasawus dhageeffachaa deema. Wanni nuti gabaabsumaaf bar wallahi. Eegiga siifii fitaa dhagee. At-tahiyyaanni Qur'aana keessa jiru sami Allahu liman hamidaan Qur'aana keessa jiru maaliif hin fudhannee jette kasimire siitu jedhe waan Qur'aanaaf wal faalleessun fudhadhu jette walum faalleessarre ifaalleessan meeqatti akkitti faalleessu hin jiru Qur'aana irra hin jiru at-tahiyyaanni sami Allahu liman hamidaan hin jirtu hadiisa rasuulaa dirqitti hadiisa rasuulaan irra qaroo jirta waan Qur'aanaan hadi yoo Qur'aana irra jiraate dubbiin rasuulaa sana Qur'aanaan walii galte malee fudhadhuun aan jette. Barguu laalamma fakkeenyaaf Mu'aaz ilmakeeti bar shakkii akkas hin qabu. Ammoo abbaan kendallere akkas. Asliin isaa abbaa keetti dhaabbattii bee salaata gartee asliin isaa Qur'aana keessatti Rabbiin nu dubbate. Nabiin kun mu'allimuddiin. Diin kana barsiisa sii galee akkaataa itti salaannummoo nabiin nu barsiisee sii jechu jiraaba. Okay, kana bira hunna. Okay, Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Rasuulli gaafii kana marratti hin xumara salaata anis makhrii wana bira galatooma waan biraatti itti fudhatin ammoo jechuun ummatumaaf akka adda baatu malee wallahi rakkoon because jechuun hadiisas yeroo gariis hadiisa ni dubbatas Qur'aan sin daliifatte wali fidatte okay yeroo garii miti suma bira jiraan bira taa'eetiin haasa'u jira jechuun
hadis irratti raasoo jiru. jechuun video hedduu na bira ga'e hadisni kun akkana dubbii hadisni sahii akkuma sahii hadisan hin fudhanne sumaaf ni babar ammas kanuma si bira jiru kana hadisa akkam hin fudhanne waan jette siifin hima hadisa kabajaa ergamaa rabbiiti keessa. Okay. wa azwaaju ummahatukum ga nabi Muhammad ada mana meeqa qaba Qur'aan irratti? Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Qur'aan irratti haadha manaa hangana kabajameen ibsafne ammoo garuu seenaa isaa keessatti fi kitaaban hadiisaa keessatti ni jira. Qur'aan irra hin jiranii mi jarri? Haya. Hin jiranii mi Qur'aan irra maqaan isaanii? Jira maali? Hadiisaan ni jiraa mi? Aishaan haadha mana eenyuuti? Abuma sahee gaafii bareedduu naaf fide. Waan akkana gaafii. Maal fakkotaadha kun jaalladha. Lagi gaafii yoo jechuun ana baay'ee dhugaa wallahi Hamza wallahi I was confused because gabaa Qur'aan asasiin nadda hadiisaan nadda لالي النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولكن اللهم صل على محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنا نمك خيسانيتي أكاس ولكن أم وحي النقود ما جي كسيتي أكاس عادوا متأبياء المناماتي نبي نسنفونا أوكي أما جارتي لين نبي قرآن خيسان جبتو ما خد التراجع جديد تاعي لقابي ترى وديم تعبيبي أوكي واي قبري راسي قافت دايه azaba qabrinya man tun si deebite lamaan si deebi'aa jirti o ma tun jedhe tan jechuun hadiisa asin fudhatta gare amma hadiisa arrarraa dhagee jiran hin fudhata ofii filata malee ni fudhata okay haya be qabri rabbiin quraana keessatti dubbatee mi qabri ni yaa dubbatamtee jirti quraana keessatti yoo du'es nama akka waan rabbiin nu himee mana bilbilasa inumaatu abo don't call me obboleeyyan lamaan walajjeesanii qobaay arraagaysi garsiisa jee quraana nun barsiisa fatala quraana yaba akka jara lamaan wal awwalan azabni qabri ni jirette mantamoon amantu akka hadiisaatitti akka quraana jechuun irraa fatte moo si quraanni qabri dubbata akka hadiisa rasuulaatitti hadiisa sayya rasuulii dubbata sahiya qabri waaye qabri rasuulli hime moo hin himne barattoota isaatiif saabootaaf okay aboon irratti ma what the hell is this man don't keep calling me blog or wallahi lala blog ngolini jalma inshallah lala bui dan na dubbisi jabar bui na dubbisi khotasin okay lale wanni jiru